This week, swipe your American Express debit card at any retailer or for online purchases to stand a chance to win a weekend stay at any hotel valued up to 30,000 rand. Welcome to my friends on the TV. Senate semi-finals. Stellenbosch 1, Mamelodi Sundowns 2. I'm joined by my sister Igama Obanu Pumagupi. Igama ngu-Ovayo 239 eCryfontein. Mangifavani? I-5 eBhakania kaloku uyabona. Mongadlali namhlanje ke ngokunandla. Izominqa. Phela mina ngizolinda abazawuhamba nami kuyambombela. Imalini uyazi yini? iCryfontein ihamba ngo-Intercape. Yes. So sifuna sithi sihuza babe sebekhona. Ewe mama, ngiyakuva. So 20 Sundowns. Embombela kuzoyizakala ntoni? Utito uzobe siza nge-ambulance. Abe sithini uDlamini ngapha nebhatshi zakhe. Ngeli man of the match namhlanje. Man of the match namhlanje. Mabona ngi man of the match. Bathi thapelo murena. Okay, my sister. Una account in Nedbank? Ndinayo. Uregisterile ku nedbank.co.za. Kaloku uyayazi. Every week wenza ama challenge. Kontwana yami. Mama. Masibonge.